Приближujemy się do Europejskiej Unii i wożacze w Serbii muszą все bardziej wodzić rachunku o ispravnosti swoich autów. Условия на технічному припатрунку досить поощрені, та старі привозки будуть мусити спойти на odpad. Так і з поліпровідну механізацію, бо доєдні трактори і векшина при кочах već se негодні участвувати у транспорту. Було наявене, že do 3. apríla še muša premeniť stari tablički, stari saobraćajni na novi. Međutim, z jednim dopisom ministarstva to datum pomereni, znači nie premenilo še v suštini nič. Tablički stari môžu ostať, saobraćajna stara može ostať, ljem každý klient obavezni, odnosno poljoprivrednik obavezni da odrobi tehnički prepatrunok za svoj traktor pri kolicu kombajnu COMA i da odrobi polisu osiguranja. Každý rok. Každý rok, tačno tak je. Do 84 roku traktor nie musi mať kabinu. Posle 84 roku musi položiť zaštitný rám, ktorý je homologizovaný, lebo kabinu, ktorú musi pojsť na vypytovanie, že či to nejste tak. Teraz od 2013 roku, ktorý traktor kúpený po neškajší deň, napríklad, on nám musí dať dokaz, že on kúpil traktor zo kabínu. Znači, nemôže prejsť techničky, keď nám nedá dokaz. Skla na traktoroch muszą być homologizowani, to jest fabryczni, tyż tak i świetla. Nie muszą być oryginalni, ale muszą mać na sobie znak kwalitetu, znak E. Dodatni świetla, które nie postawieni u fabryki, muszą być poznimani. Koči, które pretvoreni do prikočoch, bez obsiažných prepravkov nehodne učestovať u transportu. Hoď zákon veľmi rigoróznejší, dobrá časť pri kočoch i traktoroch še môže byť zbudze vožiť i bez techničného prepatrunku, co po chotáre nie tak strašné, ale u transportu predstavlja veľkú opasnosť.